Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Burundi abategetsi bashinzwe gutahukana impunzi baravuga ko uyu munsi impunzi z'abarundi zirenga 90 zatahutse zivuye mu Rwanda. Hari abarundi bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba twakiriye imiryango 47 igizwe n'abantu 95 bahungutse bava mu kambi y'impunzi Mahama, hakaba harimo n'abakenye bavuye i Kigali. Mu Rwanda habereye umuhango wo gushyingura Gervais Hakizimana, umutoza w'umunyakenya Kelvin Kiptum ufite umuhigo w'isi wo gusiganwa marathon. Bombi bapfiriye mu mpanuka y'imodoka yabereye muri Kenya. Leta ya Afrika y'Epfo iravuga ko byabaye ngombwa ko igabanya ingengo y'imari yayo kugira ngo ibashe kwishyura umwenda munini ifite ungana na 75% by'umusaruro mbumbe w'icyo gihugu. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngiyumva hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Amasoko y'inkuru menshi yahaye BBC bimenyetso byerekana igisa n'igitero cya Ukraine yagabye ku birindiro byitorezwamo n'ingabo z'Uburusiya mu karere zigaruriye mu burasirazuba bwa Donetsk. Ishami rya BBC ritangaza amakuru mu Kirusiya riravuga ko imibare igereranya ko abasirikare bagera kuri 60 bishwe. Inkuru ya Dani Abahad muragezwaho na Felenga Kwaye. Nkuko amasoko atandukanye bivuga, icyo gitero cyabaye ejo kuwa kabiri hakoreshejwe ibisasu bya misile HIMARS by'abanyamerika. Ayo makuru avuga yuko abagize brigade y'Uburusiya bahuye mu kigo gikorerwamo imyitozo cy'Trudiske mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa Donetsk mbere yuko basurwa n'umuyobozi wabo. Igisata cya BBC kivuga amakuru mu Kirusiya nticyashyize ku rubuga rwacyo amafoto n'amavideo y'uko byagenze icyo gihe kubera amahame y'umwuga, ariko amafoto yagaragaye ku zindi mbuga yerekana umubare mwinshi w'abasirikare bapfuye bambaye impuzangano za gisirikare baryamye mu byondo. Uburusiya ntibwagize icyo buvuga kuri ayo makuru. Ikinatangaje nuko na Ukraine nayo kugeza ubu nta kirabivugaho. Perezida Vladimir Putin hagati aho yavuze ko ingabo ze zigeze mu cyiciro cy'amahina ku rugamba rukomeye muri Ukraine. Amagambo yakurikiye ifatwa ry'umujyi wa Avdiivka mu cyumweru gishize nyuma y'imirwano ikarishye kuva intambara yatangira. Hagati aho amakuru menshi ava mu masoko ashyigikiye Uburusiya aravuga ko umwanditsi w'Umurusiya wibanda ku nkuru z'imirwano yishe Andrei Mosorov yanditse ku rubuga nkoranyambaga avuga ko yahatiwe n'igisirikare gusiba amakuru yavugaga ko ingabo z'Uburusiya zari zatsinzwe ku rugamba. Yarimo avuga ko abasirikare bagera ku 16,000 b'Uburusiya bishwe cyangwa bagakomerekera mu mirwano. Amakuru ava mu karere ka Amhara muri Ethiopia aravuga ko igitero cy'indege itagira umudereva drone cyishe abasivile babarirwa muri 70. Ibi bibaye kuwa mbere hafi y'umujyi wa Sasit rwagati muri Amhara igihe abantu barimo bururuka bava mu ikamyo. Abaturage babwiye BBC ko abagera kuri 30 barimo 16 bo mu muryango umwe bari mu nzira bava mu mihango y'abatisimu y'uruhinja biciwe muri icyo gitero. Ntacyo guverinoma yari yabivugaho. Igisirikare cya Ethiopia kimaze igihe kirwanya inyeshyamba zo mu mutwe wa Fano muri ako karere kuva mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize, igihe abategetsi ba Addis Ababa bageragezaga kwambura intwaro indi mitwe ushamikiyeho.
muri Siriya biravugwa ko abantu 3 bishwe mu cyo itangazamakuru rya leta rivuga ko ari igitero cyo mu kirere cyagabwe na Isiraheli mu karere gatuwemo i Damas. Ibinyamakuru muri Siriya byasohoye amafoto yerekana inyubako zakongotse mu gace kazwi nka Kafrasusa, ni ahantu hazwi kuba hatuwe n'abategetsi bo hejuru ku rwego rw'umutekano. Inkuru ya Jenny Hill muragezweho na Yvette Kabatese. Itangazamakuru rya Siriya rivuga ko abantu 3 bapfuye abandi barakomereka ubwo ibisasu bya misile bya Isiraheli byarasaga ku nyubako irimo amacumbi. Biravuga ko iyo nyubako yari ituyemo abayobozi bakuru ba Iran nabo mu mutwe wa Hezbollah. Isiraheli yigeze nanone gutera ako karere hashize umwaka, bikavuga ko icyo gitero cyahitanye impuguke 5 z'igisirikare cya Iran. Mu mujyi wa Gaza, ingabo za Isiraheli zabwiye abaturage b'abasivile mu duce 2 kuhimuka byihuse ku mpamvu z'umutekano wabo. Ingabo zakomeje kumasha ibisasu muri ako gace ijoro ryose. Umuryango ufasha w'abaganga batagira umupaka uvuga ko abavandimwe 2 ba bamwe mu bakozi babo bishwe, abandi 6 barakomereka mu gitero cyagabwe aho batuye hafi y'umujyi w'Uburasirazuba wa Khan Yunis. Aya amakuru ya BBC. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yatangaje ko igiye gukora mu bigega byayo byo mu mahanga mu kugerageza kugabanya uruhuri rw'imyenda. Iki cyemezo kidasanzwe cyatangajwe na Minisitiri w'Ubukungu Enoch Gondongwana igihe yavugaga ijambo ku ngengo y'imari mu mujyi wa Cape Town. Ukuguza amafaranga kwa Afurika y'Epfo kuri hejuru cyane bitigeze bibaho mu gihugu kuva mu mwaka w'1947, kandi leta ikoresha amafaranga menshi mu kwishyura imyenda irimo kurushayo ikoresha mu nzego z'uburezi ndetse n'ubuzima. Amashyaka atavuga rumwe n'iriri ku butegetsi rya ANC yashinje ubutegetsi kugerageza kugura amajwi mbere y'amatora rusange ateganyijwe mu kwezi kwa 5. Ni amatora ashobora gutuma iri shyaka riri ku butegetsi ritakaza ubwiganze ku nshuro ya mbere kuva ubutegetsi bwa gashaka buhake buzwi nka apartheid bwarangira mu gihugu mu myaka 30 ishize. Inteko ishinga amategeko muri Somalia yemeje amasezerano akomeye mu rwego rwa gisirikare Turukiya yagiranye na Somalia. Muri aya masezerano azamara imyaka 10, Turukiya izaha Somalia intwaro n'imyitozo ku basirikare barwanira mu mazi, inohereza ubwato bwayo mu mazi ya Somalia. Abasesenguzi bari kuvuga ko ari intambwe ikomeye mu gukomeza umutekano mu mazi wa Somalia. Minisitiri w'Intebe Hamza Abdi yavuze ko ubu bwumvikane buvanyeho mu magambo ye impungenge z'iterabwoba, uburobyi bunyuranye n'amategeko ndetse no imyanda ihumanya mu mazi. Bibaye nyuma y'uko Ethiopia yagiranye amasezerano yateye impagarara zikomeye n'akarere gatangaza ko kigenga ka Somaliland. Ibintu byongereye ubushyamirane hagati ya Mogadishu na Addis Ababa. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyatangire mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abategetsi bashinzwe gutahukana impunzi baravuga ko uyu munsi impunzi z'abarundi zirenga 90 zatahutse zivuye mu Rwanda. Hari hashize amezi nta mpunzi z'abarundi zitahuka zivuye muri icyo gihugu. Hashize kandi umwaka urengaho gato intumwa za leta y'u Burundi ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, umutekano n'iterambere rusange zigiye mu Rwanda gushishikariza impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu gutaha. Zihari kuva muri 2015 zigasaba no gutahuka ngo kubera ko impamvu zatumye zihunga zitakiriho. Mu kanya kashize navuganye na Nestor Bimenyimana, n'umuyobozi mukuru muri leta y'u Burundi ushinzwe gutahukana impunzi mu Burundi. Hari abarundi bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba twakiriye imiryango 47 igizwe n'abantu 95 bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko renda bivuze mu ikambi y'impunzi Mahama. Hakaba harimo n'abakenyi bavuye i Kigali. Twaje kubakira rero ubunyatiko turabatwara mu kigo mfata kibanza tubakiriramwo cyo biti Kinazi muri komine Muyinga, kugira ngo hatarenze amasaha 48 tuzobatekerere hama tubarungise mu mihana iwabo. Ubwo muzabafasha iki? Ibifungurwa bwa mbere bizobafasha mu mezi 3 ya mbere ko tuba tuzi ko batarimye, hama tubatekerere ibitari bifungurwa, ibikoresho byo mu gikoni n'ibindi, hama tubatekerere no dufaranga dukenye twita umutahe wibanze, faranga tungana $200 ku muntu, tugaca tuyashira amafaranga y'amarundi ku giciro cyo kuvunja ko cy'uyu munsi. Ubwo muri rusange abo bantu 90 barengaho gatoya bagizwe nabande?
abantu 95 twakiriye bagizwe n'abagore n'abagabo n'abana nk'uko byama. hanyuma bisanzwe ko buri munsi cyangwa se buri cyumweru haba hari impunzi ziva mahama ziza mu Burundi cyangwa se kino gikorwa cyari cyarahagaze? Hari haheze iminsi tutarose abarundi bahunguka bavuye mu Rwanda. Imvo ntazonzi zirashobora kuba ziva ku mvo z'ubuhinga. Babwiye impamvu bafashe icyemezo cyo gutahuka ubu ngubu? Gutahuka ni ku bushake. Impamvu ni iyo gutahuka ni ku bushake, bipfuje gutahuka mu gihugu cy'iwabo, hama babikoze. Natwe icyo tuba tujejwe kuba kubakira tukabatana mu miryango iwabo kandi biko bigenda neza. Sinzi niba mufite ibiharuro, ariko ngira ngo umwaka ushize bamwe mu bategetsi b'u Burundi bagiye mu Rwanda gukangurira impunzi z'abarundi zihari gutahuka. Kuva icyo gihe hamaze gutaha bangana gute? Kuva icyo gihe umwaka uheze turamaze kwakira abarundi bahungutse bavuye mu Rwanda batari bake. Novuga igiharuro hanyene no hava nihenda, mugabo nuko hari haciye amezi atari make tutakiriye abarundi bahungutse bavuye mu Rwanda kubera imbo z'ubuhinga nk'uko nabivuze. Ariko twasubiye gutangura, twizeye ko bazobandanya baza kuko barashaka gutaha nk'uko twabyumvise babivuga abo twakiriye. None izo mvo z'ubuhinga mwadusobanura muri make izarizo? Oya, ntazo nomenya kubera ni imvo ziba zavuye ku gihugu bahungiyemwo. Nanje ntazo nomenya ko jewe mvuga ku izina ry'igihugu cy'u Burundi cyo cantumye guhungura abarundi. Iyo baba barahungiye jewe sinoheza ngo menye imvo. Ntazo nomenya, ndabarindira bashitse ga mu gihugu wacu. Ubwo ntabwo haba harimo imvo za politike kubera ko imigenderanire hagati y'ibihugu byombi imaze igihe itameze neza? Oya, ivyo navyo nomenya. Jewe ico ndaba nuko bandungikiye intonde z'abarundi bazohunguka, canitegura kubakira. Iyo bataje nitaho cyane kumenya ati ni kubera iki bataje, kuko guhunguka ni kugushaka. Jewe nicamfata ko batarabishaka guhunguka, ibisigaye ntavyo menya. Nestor Bimenyimana, tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Habereye umuhango wo gushyingura Gervais Hakizimana, umutoza w'umunyakenya Kelvin Kiptum wari ufite umuhigo wo gusiganwa kwiruka marathon. Bombi bapfiriye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu burengerazuba bwa Kenya ku itariki ya 11 za kuno kwezi kwa kabiri. Umuhango wo gushyingura uyu mutoza wabereye mu irimbi rya Rusororo i Kigali. Leta ya Kenya yarihagarariwe na Minisitiri w'imikino Ababu Namwamba yasezeranyije gutanga miliyoni 5 z'amashiringi, no kuvuga ahagera kuri miliyoni 40 z'amanyarwanda. BBC, umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yitabiriye umuhango wo gushyingura uwo mutoza maze adutegurira inkuru ikurikira. Igitambo cya misa yo guherekeza bwa nyuma Gervais Hakizimana cyabereye mu Kiliziya ya Masaka mbere gato yo gushyingura umubiri we mu irimbi rya Rusororo. Byari ibihe bikomeye by'umubabaro n'agahinda kenshi ku mbaga yitabiriye uwo muhango. Yarimo abakinnyi ngororamubiri b'u Rwanda n'abandi baturutse muri Kenya. Bamwe mu bayobozi bo muri Minisiteri y'imikino yo muri Kenya bayobowe na Minisitiri Ababu Namwamba n'abagize umuryango wa Gervais Hakizimana barimo umugore we Joan Chelimo. Gervais yari umugabo w'intwari, yambaye hafi igihe cyose nari mukeneye. Nta muntu ushobora kumva umubabaro mfite mu mutima wanjye. Mu byumweru 2 bishize ubwo yazaga Nairobi, twari dufite ibintu byinshi twapangaga ku buzima bwacu n'ubwo mwana wacu. Yashakaga kugira Kiptum umukinnyi ukomeye kurenza ahari, ashaka ko bakora imyitozo cyane. Arambwira ati rero nk'igihe nyihanganira mbashe gukora ibyo nshaka ngo akazi kanjye gatungane. Ndashaka guhesha ishema Kenya n'u Rwanda n'isi yose. Hakizimana w'imyaka 36 yakinnye imikino ngororamubiri, yibikaho umuhigo w'igihugu wo gusiganwa metero 3000 basimbuka inzitane. Umwaka ushize yamaze amezi menshi atoza Kelvin Kiptum, bituma Yesu umuhigo w'isi wo gusiganwa marathon. Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri ntabwo bari bahagarariwe mu muhango wo gushyingura Hakizimana. Minisitiri w'imikino muri Kenya Ababu Namwamba yashimiye ibikorwa byakozwe na Gervais Hakizimana mu gufasha umunyakenya Kiptum kuba icyamamare ku isi.
Hakizimana alongside Kiptum, Kenya n'u Rwanda ndetse na Afurika y'Iburasirazuba muri rusange dutakaje umuntu w'ingirakamaro cyane. Niyo mpamvu leta ya Kenya yaje kwifatanya namwe mu kunamira uyu musore. Nabonanye nawe nyuma y'iminsi 2 Kiptum yesheje umuhigo w'isi. Yafashije Kiptum guca umuhigo wo kwiruka marato munsi y'amasaha 2. Hakizimana aba umutoza wa mbere ukiri muto guca umuhigo w'isi muri marato. And Hakizimana had just become the youngest coach to break a world record. Bamwe mu bakinnyi ngororamubiri bo mu Rwanda bavuganye na BBC bamutaka ibigwi ko babuze umutoza uzi kureba no gukuza impano z'abakiri bato. Uyu ni Sylvie Nizeyimana wiruka igice cya marato. Twese twamufataga nk'intwari yacu, ntabwo yarakira umutoza w'igihugu gusa, yari yaramaze kuba w'isi yose imuhanze amaso. Byagaragaye ejo bundi atoza umuntu akora rokoro, n'ubu ngubu yashaka gukuraho akahigo ka Eliud Kipchoge ka Guinness de rokoro. Nimba ubona umuntu w'umunyarwanda afata akava akagenda agakomveka federasiyo nk'iriya y'Ubufaransa ikomeye bakamwizera, abanyakenya bafite abamanageri bafite abatoza bakomeye bakavuga ati umuntu nk'uriya bakamuha kumwegurira umuntu nk'uri ushyiraho agahigo isi yose itigeze ikora, n'indi ntambwe yari yaramaze gutera. Mu minsi ishize ibinyamakuru byo mu Rwanda byanditse ko umuryango we wavuze ko utishimiye raporo y'umuganga ku rupfu rw'abo bagabo, ko icyateye urupfu rwa Hakizimana ari ukuva amaraso menshi mu mutwe, bityo umwuka wo guhumeka ntushobore kugera mu bwonko, bagasaba iperereza ryimbitse. Yves Bucyana, BBC gahuza miryango i Kigali. Leta ya Kenya rero ikaba yasezeranije gutanga miliyoni 5 z'amashiringi ya Kenya, no kuvuga agera kuri miliyoni 40 z'amanyarwanda yo gufasha umuryango wo mutoza Gervais Hakizimana. BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Dukomereze muri Afrika y'Epfo, aho leta y'icyo gihugu ivuga ko byabaye ngombwa ko ikora mu kigega cyayo cy'amafaranga y'amahanga y'agaciro bamwe bita amadovize, kandi igabanya ingengo yayo y'imari kugira ngo ibashe kwishyura inyungu ku mwenda wayo munini cyane ungana na 75% by'umusaruro mbumbe w'icyo gihugu. Ibi ni byatangajwe na Minisitiri w'Imari Enoch Gondongwana igihe yavugaga ijambo asobanura ibikubiye mu ngengo y'imari nshya i Cape Town. Uyu munsi ni inkuru ya Nomusa Maseko mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Gushika uyu munsi umwenda wose wa Afrika y'Epfo niwo wa mbere munini mu myaka 77, no kuvuga kuva mu 1947. Amafaranga menshi asohoka mu mishahara y'abakozi ba leta, amatara gumacika n'igabanuka ry'amakori atangwa n'amakompanyi nibyo vyunyuye ico kibazo. Ingaruka nuko hatangwa amafaranga menshi mu kuriha imyenda kuruta yaja mu bikorwa by'amashuri y'intango n'amagara y'abantu aho muri Afrika y'Epfo. Miliyaridi z'amadolari yahora mu kigega ntegabizoza c'inzahabu n'amafaranga yo hanze ubu agiye gukoreshwa mu kugabanya uwo mwenda. Muri iyo ngingo abihweza ibintu n'ibindi bari babonye hakiri kare kwizofatwa muri uno mwaka w'amatora, amafaranga yo gufasha mu mibereho yongerejwe mu gihe ibiciro vy'itabi n'inzoga byo bigiye kuzoduzwa ku rugero rwa hafi ya 7%. Ariko umwanya w'uko kongereza amafaranga y'imibereho harimwo ku bari mu karuhuko k'izabukuru no gushigikira imiryango mu kurera abana uranegurwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta. Yagiriza umugambwe ANC uri ku butegetsi kugerageza kugura amajwi imbere y'amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Inkuru ya Nomusa Maseko, BBC gahuza miryango. Noneho ni umwanya w'urubuga rw'imikino mwateguye kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport yarayibonye itike ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro ari cyo gikombe cy'igihugu. Ejo yatsinze Vision yo mu cyiciro cya kabiri ibitego 3-1, iyisezerera ku giteranyo cy'ibitego 5-1 mu mikino yombi. Muri kimwe cya kabiri ikipe ya Rayon Sport izahura n'ikipe iri busezerere indi hagati ya Mukura Victory Sport na Bugesera Football Club.
muri Afurika amatariki y'imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu gitaha yemejwe. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryatangaje ko imikino izatangira ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi ikazarangira kuri 17 z'ukwezi kwa munani 2025. Ku mugabane w'Uburayi imikino y'igikombe gihatse ibindi UEFA Champions League irakomeza muri iri joro. Ikipe ya Arsenal iri muri Portugal aho iza gukina n'ikipe ya FC Porto. No mukino wa mbere wa kimwe cya 16. Arsenal irahatanira kwinjira muri kimwe cya kane bwa mbere kuva muri 2009, ikaba yari imaze imyaka 6 yose idakina muri Champions League. Mikel Arteta umutoza wa Arsenal yemeje ko ikipe ye nawe ubwe ku kigero cya 95 nta bunararibonye bafite bw'icyo gikombe, ariko ko ubu bafite umwuka n'imbaraga bihagije kugaragura ikipe ya FC Porto. Mu mikino yabaye ku munsi w'ejo nijoro ikipe ya Inter do Milan yo mu Butaliyani yatsinze Atletico Madrid 1-0, naho PSV Eindhoven yo mu Buholandi inganya na Borussia Dortmund yo mu Budage 1-1. Ku mugabane w'Uburayi kandi ikipe ya Marseille yitandukanyije n'uwari umutoza wayo Gennaro Gattuso. Umwanya we uhabwa Jean-Louis Gasset. Uyu aherutse gusezererwa n'ikipe ya Cote d'Ivoire imikino itararangira y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Igikombe cyaje kwegukanwa na Cote d'Ivoire. Gattuso yabaye umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya AC Milan, yaje no gutoza, ubundi atoza ikipe ya Napoli na Valencia. Yanatwaye igikombe cy'isi ari kumwe n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani muri 2006. Mu Bwongereza ikipe ya Liverpool irakina na Luton mwijoro, umukino wa shampiyona ya English Premier League. No mukino ubaye kare kuko Liverpool mu mpera z'icyumweru izahura na Chelsea umukino wa nyuma w'igikombe cya Carabao. Liverpool irabidafite rutahizamu wayo Diogo Jota wavunitse, biteganyijwe ko azamara igihe kirekire hanze y'ikibuga. Ku munsi w'ejo Manchester City yatsinze umukino wayo w'ikirarane yari ifitanye na Brentford. No mukino yatsinze bigoye 1-0. City yahise ijya ku mwanya wa kabiri irushwa inota rimwe n'ikipe ya Liverpool. Urakoze Yves Bucyana kuri amakuru y'imikino. Tugeze ku isaha saa 12:52 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye naringize ngo hari ikibumbara ntacyo pe ntacyo rwose ni ukuri mu bantu bake basigaranye ubumuntu ku isi. Imana izabiguhera umugisha. ngaho rero soka nkinge ntaza gukerwa akazi. Ye baba we uradusohoye Patri koko. Ndabasohoye nyine. Urumva se nasiga iwanjye hadakinze nadi. Urumva nasiga iwanjye hadakinze. Ntombwe se kurara hano ijoro rimwe bugacyo ujya gushaka handi ujya kuba. Ni saa 12:45 kuri BBC. Uyu munsi tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wahariwe indimi kavukire. Mu gihe mu Rwanda havugwa kudakoresha ikinyarwanda nk'uko bikwiriye cyangwa kikavangwa n'izindi ndimi, bamwe mu bakoresha ururimi mu kazi kabo ka buri munsi barimo abahanzi baragira inama abantu ko babyitwaramo. Yvette Kabatesi yaganiriye na Serafine Kubwimana n'umwanditsi w'ikinamico zirimo izwi cyane bita Urunana. Uyu munsi nyine nubwo navuga ngo nari nkuzi cyane, ariko no munsi ukomeye bitewe nuko muri iyi minsi ururimi rwacu gakondo rw'ikinyarwanda usanga abantu bagenda bakura bakiri batoya bataruvuga neza uko ruri. Noneho niyo umwana mutoya wenda nkurangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye yakwandikiye uratangara ukibaza aho yigiye ikinyarwanda. Ukuvuga ngo rero uyu munsi ni umunsi ukomeye kuri twebwe abanyarwanda, cyane cyane kuri twebwe turukoresha kugira ngo tubeho. Hama wenda tugiye nko mu mateka yawe, uri umwe mu bandika ikinamico Urunana. Ikinyarwanda warakizeye cyangwa ni impano bimeze gute? Ikinyarwanda cyo narakize kuko n'izindi ndimi n'ubuvanganzo, ariko ni impano kugira ngo umuntu yandike ikinamico ibirimo. Ifata pourcentage nini mu kugira ngo umuntu yandike. Warabihisemo rero navuga byinshi, ariko nshaka kwiga bwa mbere na mbere
numvaga nshaka kuba umuganga nk'abandi bana bose kera babonaga abaganga kuba metrese ariko nkumva nakora no kuri radiyo nkavugira kuri radiyo ariko mpajya n'ubundi mu busanzwe narakundaga ikinamico kuva ndi umwana muto ikinamico ntiyancikaga na kwa kundi imvura yaguye iwanyu bagafunga radiyo numvaga narira hanyuma nanjye nisanga haba ku ishuri ndi muri za gurupe zikina ikinamico ariko mu by'ukuri numva ntazi ko nzayandika ariko mu mutwe wanjye hagahoramo inkuru numva zidashira ntazivuga ariko nkumva nazandika kuko n'abantu dukoranye bavuga ngo amagambo yanjye menshi ntabwo nyavuga ndayandika nuko nguko nisanze mu ikinamico. Umaze imyaka ingahe harya? Ese ubu si myinshi natangiye kwandika 2007 ubwo urumva baye 17. Waratubwiye ko wize indimi n'ubuvanganzo. Iyo wumva wandisha mu Kinyarwanda abavuga ko ari abasirimu bakumva ko hari ingisebo kuvuga Ikinyarwanda wowe ucyandikamwo ukagikoramwo buri munsi ubitekereza higi. Rero ngewe numva bikunze sinzi uko nabivuga. Urumva icyambere ndi umunyarwandakazi. Ikinyarwanda n'ururimi rwanjye nakuriyemo n'ugwigamo bimfasha kwiga n'izindi ndimi kuko nkatwe twandika urunana umuntu udukorera synopsis incamake y'umukino turi bwandike bikorwa mu Cyongereza. Urumva kugira ngo tubashe kubyandika mu Kinyarwanda gisohoka ari Ikinyarwanda kiza kuriya kandi byaturutse mu Cyongereza nuko nicyo Cyongereza ubu cyumva. No kuvuga ngo rero ntabwo kuvuga Ikinyarwanda kugikoramo no kuba wagitoza abana bawe ntabwo ari ukutaba umusirimu. Komoje kuba abana bawe bazi Ikinyarwanda nkawe se? Ntago mbizi niba bakizi nkanjye ariko cyabagoye cyane kiri mu masomo batsinda nabo. Urakibatoza mu rugo urakivuga ntuvanga indimi? Ntago mu rugo wacu tuvanga indimi. Uri umudame umwe mu bandika amakinamico azwi cyane hano mu Rwanda yitwa Urunana. Umuntu ashobora kwibaza atese hari inzitizi uhura nazo cyane kuko bandika mu rurimi gakondo cyangwa se mu rurimi kavukire w'Ikinyarwanda? Inzitizi navuga ikomeye ni ukubona abandi bantu bazahagarara mu mwanya duhagaze mu uyu munsi kugira ngo nabo bazasigare basegasiye urwo rurimi kandi bandike mu Kinyarwanda kandi noneho b'igitsina gore kuko niyo tubonye abo dutoza akenshi abo dukwimo tubona babishoboye n'abahungu. Nk'ubu mu gihe gishize mu runana twashatse gufata abantu babiri bandika umukobwa n'umuhungu. Umuhungu ubona arabishoboye cyane umukobwa ubona ntabwo biri kuza neza ariko nibyo twifuza ko tubonye n'abandi bantu cyane cyane ndabishishikariza igitsina gore bandike kandi ntibisuzugure. Ntekereza ko abarimo no kwisuzugura cyangwa kwitinya ariko byakunda. Baje bavuga ko ururimi rukura. Imyaka umaze wandika mu Kinyarwanda 17 hari ibyo wagiye wunguka? Ikinyarwanda kirakura. Hari amagambo mashya wenda agenda aza bikaba ngombwa ko yakoresha nk'ubu ngubu nk'iyo twandikira urubyiruko hari imvugo bakoresha tutavuga wenda ko ari Ikinyarwanda cyiza cyangwa iki ariko ko arizo baba bakoresha biba ngombwa yuko uri buzikoreshe kugira ngo baze kubyiyumvamo. Uyu munsi Serafine nk'umudame wandika mu rurimi gakondo wiyumva gute wowe? Urumva nandika urunana nandikira n'indamutsa za RBA nk'iyo nanditse umukino nkawurangiza nkawutanga bakawusoma wenda bakambwira bati aha ngaha tubigenze gutya cyangwa bakambwira ngo twawushimye ukuri numva ari ibintu binshimishije kurusha ibindi byose ku isi. Wabwira iki rero babandi bavuga bati kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda gusa nta busirimu burimwo nyamara wowe kigutunze? Wenda buri wese afite uko yumva ibintu afite n'ibimutunze ariko nababwira ngo Ikinyarwanda gishobora gutunga umuntu akabaho neza uko abyifuza. Abavanga indimi rero wenda wasanga aribyo bibabangukira ariko nabasaba kubikosora. Niba uri bukoresha Icyongereza gikoreshe wenda uze haze gushaka umuntu gusemurira. Kuvanga Ikinyarwanda n'urundi ruri mu gihe uvuga imbwirwaruhame ntabwo numva ko aribyo bibutuma uba umusirimu. Ntawe w'umuhanzi hakorwa iki kugira ngo icyo kintu gikosorwe? Uruhare rwanyu ni uruhe? Nicyo navuga nuko uruhare rwacu nuko ikinamico twandika zigamije guhindura imyumvire y'abantu. Ahubwo ubwo ngubwo ako kabazo karankosoye kuko ntabwo nayaga nshyiramo kuvuga ngo niba uvuga Ikinyarwanda kivuge niba uvuga urundi rurimi ruvuga ako nako karaza kwiyongeramo. Murakoze nange. Serafine Kubwimana umwe mu banditsi b'ikinamico z'Ikinyarwanda zirimwo urunana rwamamaye mu Rwanda. Ni hano rero dusoreje muramukeho neza. Urakoze nawe Yvette Kabatesi kuri icyo kiganiro. Hariho no dushojeje amakuru yacu kuri uyu munsi ariko mbere yo gutandukana nababwira ko mu Burundi abategetsi bashinzwe gutahukana impunzi bavuga ko uyu munsi impunzi z'abarundi zirenga 90 zatahutse zivuye mu Rwanda.
mu Rwanda kandi habereye umuhango wo gushyingura Gervais Hakizimana umutoza w'umunyakenya Kelvin Kiptum wari ufite umuhigo w'isi wo gusiganwa kwiruka marathon. Bombi bakaba bapfiriye mu mpanuka y'imodoka yabereye muri Kenya muri kuno kwezi. Ano makuru yarahagarariwe na Nina Iradukunda, ku buhanga bw'ibyuma hari Derek. Mwakoze cyane witamo BBC gahuza miryango. Thank you.